Ilgeri bir жылкыларды кайсырып жүргөн малчыга дөө жетип келиптир. Hey malçı meni uq, hazır qoңuşuңa barıp ayt. Men emi günde birden mal jep turam. 2-3 ay kursağımды toyguzup ketip kalam anan. Oşenseler silerge kol salbayım. Oşonda menen urmat sıyma bolosуңар. Bir-biribizди düşündük de ya. Макул, ошол күнү дөө бир жылкыны көтөрүп кетет. Малчы болсо коңушка келип алып, элдерге болгон окуяны айтып берет. Кагылайын элим, кургактуулордон дөө түшүп келиптир. Күн сайын бирден малыбызды жесе, коңушубузга кол салбайм деп айтыптыр. Буюрса 2-3 айда кетип калам деп малчыга убада бериптир. Балдарыбыздын келечеги үчүн дөөгө ишенип малыбыздан берип турайлы. Тура. Макул. Ошол убакыттан баштап дөөгө күнүнө мал жетелеп барышат. Eң тура кыласыңар. Көбүрөөк андан семизирээк мал жетелеп келгиле мага. Курсагым ток болсо койдон да жоош болуп калам да. Ошентип дөөгө мал ташып атып күндөр өтө берет. Дөө болсо бекер малдын этин жеп атып, убадасын унутуп калат. Тетиги малчы кайда жүрөт, курсакты ачып кетти. Киниме тийгенде көрөт ошондо, мени күттүргөндү. Geldiğe derçişip, kayda жүрөсүңөр ya? Күтүп атып, өмүрүм өтөт деп ойлодум. Geçikкен үчүн эми 2ден малап келесиңер күндө. Уксоңбу мени ya? Макул дөө. Ай сени болсо азыр жейм, кечир мени. Тарынба мага, жашоо ушундай. Курсакты тойгузуп уктайын. Аксакал, бизде ушул эле мал калды.Дөөнүн кете турган ою жок. Эмне кылабыз эми? Күтөйлү, буюрса убадасын аткарар. Бул дөө убадасын аткарбайт. Мени угуп койгула. Биздин башыбыздан бул өткөн. Бизге да келип алып малыбыздын баарын жеп, анан элдерге кол сала баштаган. Будан качып эле кутулганбыз. Бирдеме ойлоп табып дөөөнү жоготкула. Антпесиңер баарыңар кырыласыңар. Ушундай дечи. А биз болсо бул дөөгө бекерли ишенип жүргөн турбайбызбы? Ай. Токойго барып, бир түптүс тал таап, кыйып келип, жебе жасабасак болбойт. Жөнөкөй жебе бул дөөөнү албайт. Буну жарадар кылып эле бул жактан кетирбесек өзү кетпейт. Кандай дейсиңер эл журт? Тура, эң тура. Ошол эле күнү токойдон түптүс тал кыйып келип, чоң жебе жасап, бир таштын үстүнө коюп, бир бакты ийип коюшат. Малчы, сен барып, эптеп ушул дөөөнү алдап бул жака алып кел. Антпесең болбойт. Малыбыздан ажырап баарыбыз кырылабыз. Муногу атайын жасаган жебебиз менен атпасак, бул жактан ал дөө кетпейт экен. Макул.
sen emne malı jok gelip aldың? Men sağa emne dep ayttım elem. Günde 2'den mal alып kelesin dep. Je aldığı deldigen kulaktaryň eşitip okpay kaldy bele. Je koňuşuňarga baryp alyp baryňardy jançyýyn ya. Ayt batyrak. Açılanbaňyz dö. Men ap geldim maldy. Teti toğunun eteginde ottop jürbebi. Sizdi kütüp kaçan gelip meni jeyt dep. Hazır barıp tekşerip görem. Al jakta mal jok bolsa özüň öňgör. Maldın oruna seni muzdayım ayt koy. Moğentik uktun bu meni hey beçara. Otur jılkıňa. Kettik görset maldy. Bolup durdu. Malçı olsa düğünü aksakal aytkan çoң taşın janına alıp gelip atın çapkan oydan kaçat. Tokto dey, tokto. Silerdi şaşmakla. Emi görösüňer. At kıla. Meni ayak koygulaçı. Men malın ardıda jebeyip silerge da kol salbayım. Suranam silerden. Mına sağa. İydi. Emi düşündüňmü bizdin malysy jegen kanday eken? Ya, aytçı bizge. Kança koňuşlarga kol salgam. Birok silerdi yntymakty el görüp men takır. Meni geçirip koyverip koygulaçı. Men hiç kaçan bul çaka kaytyp gelbeyim. Surany hiç. Buldu, uada berip atat jigitler. Koy bergile. Ey dö, gördüňbü? Biz sen menen bir pastel emne kılıp koyabız. Uşul üçün tap-taptan kaybolup bul jaktan ketip kal. Makul. Bolupdur aksakal. Men güdömdü sezdim. Ekinçi eldirge kol salbay ayabay boğru keldim. Karagılaçı, dırda yaktap kaçıp baratkanın. Toktop kalsa ele at. Dedeň sabak bolup bul jaka joldu unutup kalsın. Dö bolsa, kurgak toğollardan aşıp belgisiz joğolupdur. Koňuşdun turgundary 1-2 jylda maldaryn göbetip alışypdyr. Uşunday jomok kırgızlardın tolorunda bolupdur.